Sada bismo voljeli čuti Satnika Gotovca koji će nam reći nešto o prijateljstvu s autorom i njegovoj knjizi. Satniče Gotovac. Hvala se, Marijo. Sve vas lijepo pozdravljam i želim vam svako dobro. Evo, Mile, Ante i ja opet ovdje skupa na prvoj crti. Ali ovo je druga prva crta, ne ono s kartom i puškom u ruci. A mi pred raspravu. Prijatelji raspravu. Sad smo mi ovdje sa knjigom i prijatelji i naši dragi ljudi ispred nas. To je velika razlika. Ali opet, prva je crta. Ja nemam šta o knjigi da govorim. Vi kad uzmete knjigu, sve ćete vidjeti, bit će vam jasno. Ante kad me nazva, ima napišen knjigu. Ne znam šta će Ante to pisat. Kad je napisao poslanic da pročitam, da vidim ima li šta u njog promijeniti, da nije nešto zaboravio, da nije nekog uvrijedio. Ja kao Ante, nema šta mijenjati, zaključi i šalju u štampanje. Što prije, to bolje. I tako Ante izda knjigu, promocija, oduševljenje ljudi. Ante u ovoj knjigi nije nikoga hvalio, nije nikoga kudio, ponižava. Ante je ovdje pisao istinu. Ono što se događalo, to je sve u knjizi. Znači istina i samo istina. Da je o knjigi ja neću, to će Ante poslije još bolje objasniti. Sad ćemo prići na naše druženje, prijateljstvo u Satniji. 1991. ja dolazim iz Rakitija, to je policija za posebne namjene. Ante nakon mjesec dana biži iz vojske, ne znam zašto je bižao, nije mu sviđala uniforma, ona pošao u šarenu što smo mi imali. Evo ga, ona su resni. Sad, Ante moj, ne znam šta je to bilo, šta je tebe natralo da pobigneš. I tako ja, Ante, počimamo ratni put. Svaki dan bila pura, pa utekao. Počima Krušovo, od Krušova Zadar, od Zadar južno bojište, posljednje južnog bojišta, vraćamo se i onda smo baš bili skupa sve do kraja rata. To vrijeme duže protječe, ja Ante sve više i više surađujemo i sve se i bolje poznajemo. Kao što je malo prije Anđela rekla, nije nam trebalo nego samo pogled da znamo što ćemo raditi. Ima tih dosta situacija, sad ja to ne opisivam, to Ante nešto pisao u knjigi, a nešto nije. Evo, od Oluje ćemo nešto spomenuti na Oluji. Idemo sa Dinare, pješke, to sve smo išli pješke, ovi koji nešto razumno, a vi koji ne znate, možda će to nekako ću vam približiti. Slezimo iz Dinaru, naš plan bija proći, ne ulaziti u Knin, nego poviše Knina, Satnija, to govorimo Satnija. Mi dolazimo, imamo tenkove, ne možemo proći po tom planu, ko trebamo proći. Mi odlučili, Ante je stalno uzao me, ja i Ante smo tu skupa, idemo za Knin. Došli smo, ako znate, sami izlaz Knina do onoga mosta prema Zagrebu. To je pješi se 5 minuta do Knina. Stiže nas pokojni Andrija i vraća nas nazad, nemojte ići u Knin. Pustite nas da idemo na Knin, neće, Andrija ne da, nije nam po planu, pa nije ni po planu ovo gore, ne možemo proći tenkovi, ne možemo ući, moramo ići sami da idemo kao pješaci, bez tenkova. Ićemo rađe u Knin, pa ćemo ići sa tenkovi. Ne, nazad. A nama, šta ću vas znati kako je to bilo. I mi poslušamo Andriju, vratimo se nazad i nakon sat vremena, 2, sigurno sat i pol, najmanje sat i pol, neko dolazi gore na kliz, na pričavu u Kninu. Znači, nakon sat i pol vremena mi smo mogli prije ući u Knin po svi, bilo koje postrojbe koja je išla na Knin.